ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Hagasngi thok ding jong katayo ka khatsan terik ukalalengkot arajar arpuway. U Presiden Barangba jong ka Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ula pelaj paj ba ya ka jingruai no ILP no rest ya ka balarwai da uba Edmond Kongsia. Ya ka ni ka jingruai la pelaj paj ba ha ka jingyalang ka balengkot ka balalong ha office jong ka KSU ha Jayau. Ha ka ni ka sngi Ledon lang ru kinong yalam bahakmat ka KSU balasenran lang de kinong yalam ka FKJ GP kumjuro ladon lang ukaitor bapaw jong kari khasi uba Headingson rinta thiang. La pelait ya kani ka jingruai ha ka YouTube channel jong ka marinting. Haba keren ha kani ka jingyalang kinong keren kila penken mau baka sur jingruai ru kadai ka wai ni ka jingyale ka bala ban penshit rehem ya ka mensim jong ki samla ban yada ya kari bat ka jait penre. Jingruai bagi kentin bapin siyo osmo kinlong kita ki ketik mensim keman kersiu thia bakadang pensyur susu iki kun samla jungi ba om tang menunjukkan pada ketin ende wat ki sud jingruai ni osmo sya kita ki tendong skor jung kita ki kena ende kita ki samla jungi ki bala ki bam syamla sutu iki kata kelingkor raja putri ikwa ba nang ni syakman minangla pan demi bun susu ki jingruai kiban ai mensim kiban ang khli ya kata kapateng kepadang sak kajongi kang bagi bagara nagoi ki por sa kawai ki por baling ba kin kisul jingruai kin pensyo mensim bat kin kersiu thiaru ya kibun balang tiba kapateng kepadang wan bat kanang yat tulun kan bagi singi ki por kanang yat kin ai ba bakan kikam kijam jingmu ibangi ngidon kinang ya tulun capra apa pau jin sungu ya ni samla la ni pararit tengah kemerok nomor ba pi berbor haki interview bor haki banga Syekh Yakren ngasi penpau ikani gawai ba sisin ba kitang nang iban burom yaki bahe yani lagi yaki seniors tak kamu katu higidi ga mau jangan kijang fi ba pin nanti hagino ki kam ba kile hagino feel ba pidon wat lakalong karwai kesel hak pulih putih hakan no sisi no kinang heban burom ya ki pelak kham swai bi takamut katu hi kapani ya ka mensim sengurit ban ya kata ka mensim kidak kwa susu ban lan de ngapan pau ke jing ku boleh ba kerpang ya Edmond bat khamtam na pentaga ya ka KSU ubajur hi ke ba layarap ban betul nanti ani hakan kuno kalian ke ba uni samlang usiam ke jing mo pilaya betin pilaya lam nanti pilaya perat nanti tentang ba semlang marwai ke wala ta ke jing ya nanti hoi nang ba ke jing tristum kembang ayo so jong ungir ngalai ya ta nomor ba bunsin ngale senong nanti ke ngai bang tip hai ke yang sem ke tuking kini ke jingruai ke ba sama lapan wandur kadi halor kita jingakun ke ba kerja sendiri mat komit khot sendiri kita saki haru di sini kita kamat kalau ke jingdawa mat pentrikam dia katakan bulan permit ko kabri udrat kerja lain la sawat li kisnam ila tulun kini ke jingdawa coba jadure pentrikam mereka IP kadang yang rasong kadang kiim haru dikhidmat wanita mat misutu haman wei khot coba jad penreu ngidon la kejong jino senyang ngidon la kejong ka benta wan yesim benta hagunu ke movement bakajat penreu ki kaksar dion belum semala memi semadan penankam jing doai joki haji ngasam
Idon bob semala mi semadan ipenon kam de kisor jawai tungki ban sutia ikparari idon kisomna kami semadan lamba jingtho jingtar tungki persnu itakimat bakum kecet penduduk kam idon kisomna kami semadan lamba ka format tungki ban persnu ban IT nam tapi dawa dosan jongkari kecet penduduk tinggal semua bakum gede itop jengrawai dikisop jengrawai lamba kintin jong kata jengrawai kendai kawai kecing persat musim kendai kawai kecing ai musim keban ketik ya wai pui dekat jujat penriu bakam dai bengin sui tang hanu ya kata kalangkor dengan tendrong kendai kadai kamram jong wai pui dekat jujat penriu lagi dan hakunu jadi idan bagi jong pentang ingin pesawat berjauh besar kalau teki jingdawan berjaya penerimaan ini suatu hukum kini kaya hukum kini kencuk kemengiil ngidang dokam ya subun kita ki nongok senyang ya keri berjaya penerimaan berkuai lah kalau hagun kerja kerpang kantam dengan keren sepang gamat keba kadang takkan ding kadang rem jong jingili adu pingisni pangta jing dawa in parmet pengisuman om ai bakani sub jingwa kan palam kan kursiu bat kan tersutu bakani gamat kadai gamat jong wei dekat jong cek ni kani kapan isai ba kani sebentar jing nyuben bat ka jing bom kencnap ya kasur jong ni ditrai jemulu Andre lamba kan kesini, bat lamba je kuat dan bat nak suruh luar. Masuk bentang kum gitu kat juga jat pendiri. Ngim semlayang dia unu ke bolong persak dia kerti terus jok kasta sensar kadar juga dari India. Andre yang keluar ke hok bandawa dia kecingnya dah ke bakar pang ini kum bicara terima. Tilada kita kejenggut jenam jom bicara terima la persang dia keban 6 snap la persang yang keban 6 syak skor masa menong kadai sebentar maka sekat ni hadu pun kemat kadang ia teng ban tombor ini rek we pat kilat kenti dan ia nujor ia ke jinjia pokok menong handai ai lomba kini kesini masuban keran sai khamtam jingdon lang di paya akasan syak kadar kumpinong ko kubor bakendai ke kuat bak kro sewai poi nong song senong long tak balong jia ka baji hendrai keni ke jingile kendai ke jingile bak kendai ke jingmi madan jongwai poi nong senong tongin sim dia keni kemat tongin sim dia keni isu kum ke isu jongwai poi utkat jong baca pendri idai bendon la ke jong jingkit kli ini bendon la ke jong bentang ban kren ban pensawai kemat nang bakal sekarang kan yusno bersengapnya ya ke ejung kam jokari bekerja untuk pokok. Nganjai pentermau bau menteri kampung yang jongga sekarang dia hawa ulit kok Manipur uang lada ke sekarang dia kamai ya ke ALP jaga jalan Manipur kadai kata kapul kala injustice jadi terari termeluk minister engineers badan henti po jalan Manipur. Andai kecing keli galong hatong ngikum terari termeluk kejat itu ter Yumdai mo international, yumdai mo kikanda kalau jom kena usia. Yang sobat kene ke jingle sidak mak, bat ke jibom nyo, ini kita terus dulu. Handai ke kerwo kamtam naliang jom ki isu kalau, ada ikui kelaban ai, ya ke juk ke ai kami ada walang, balai ya ke celam ikhlia, balai ini kita chat pendriu, kum semua senak ke jumur jenam jumi. Nama kamtam ini po ke beri putra berkuai, po ke jela berkuai. Kini kecing dawa ke ALP kelayak minta kumlaong basau arteri kesana. Naduk sudah kat kena sepak ni kena. Hendai dengan ujo ada kecelaman pun dang menu kerang dawa. Ya kini. Bat kini kapun isai bakal sekarang dia hak menor mengajukan berbor. Tombor ini lomba kitang suloi lomba kuli berpenyesno buah bakan dia. Hak kini kementah di persang bat tombor ini deki an kelak penuh penjaklat. Ya kiri bekerja penriu. Handai nasnoban nasnoban wer dikipai ba idkhat jumjat menriu
wat pren jong kata kajing atatin jong jingdu di kerban ndai larangi peni ya kami kawai kesor dan jing kri lang la kalong hakunu bentaru kendai kawai pak kesenjang ni tak movement kan kam jong kari bekerja jingko sang la kwa ban pene janai ang aliang jong khim kon badai ban badai editing kan story badai kan video iom na dalam kepala pan mungkin dia asyik orang yang merasuk mal bang ila ada yang kasih nyawa macam te kajing kulai kulai kam ya iba heading iba ngaju buron pos kepol dari men jungi ban ngam jula outlet nomor di day norway wala rem bahak mangtep dai top grade yang on the radio te kisah sarong nomor ba ngasong tenat heading bobor di cuy kai ini loki di ruai kiban kata antam kumbat kiwai kiwai no dengan dari ruai dan ruai sepalat misal kumpulan ini sangat kecil sen dan dari kunjung paskan na pos pos jusnen yang ada di kai dari ruai sutuna panun tak ya kayen kesan di kiwai ka ki produk selama ini perlu jindong kapan untuk video jindong gaji gede tiak da wenta kipai ba cuma rimik layai hadin ba amsim poi perhat ba ngansna ya kan ke jawa ada cuma daya permisi mo cuma ala keren sih gentin ala ju berbuat mo berbuat asal semua tamu sya wa thar sutu nang do tam to wa sya dong sya thar nang do kapan itu sutu bangana la dai mo ngong semari bok dai wai ngelam bahkan dem ha mo sora kan sutu kan jinge yo bon ha na respa ni pra ke isu kala yakun ke wai semalam bede be KLP tian dai hadu entah sau pokok atlik senang melayar tempat ulung tendreng aku bahkan ni kecil ruai kabangang ruai kemud bahkan bukan di IMP kemud semua banyak tem ya ni kecil ruai hadu bahkan kena yang ya itu kena usap yang kecil ruai hadu minister dan manu menurut kena yang ya sebenarnya jadi banyak tem yang kecil ruai kemud di IMP bahkan singi dan bok rupa KLP ni yo shen no mara ni dan bok kemud ilakan yo shen dan mara dia yo shen kita kemud kalau macam job nam tak kari bisa beri kam tam ya nakalian jong kaki siu ba nakalian juga distrik Kejuni di Bangun dan ni bangga aku dari Kepang tu nakalian juga distrik Kejuni juga Persian met museum kunjung ya FGP sentren sengkemi di bala Persian yang ada kejawai kunjung kuai ki bahayin pasal kilok hijau penjajan di bala no museum ban no senyalam nak beda kan kejawai